Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice kw'isaha mpuzamakungu ya GMT, ni saa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prime Ndikumagenge. Mwiriwe mwese abaduteramanye kuri wa kabiri tariki 25 kwezi kwa 11 mu 2025. Izi ni ngingo zamwe mu makuru tubafitiye. Urunani mpuzamakungu rw'abashingwa manza n'amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu basavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI gukora amatohoza ku mukuru wa Tanzania na leta yiwe ku vyaha bivugwa yuko vyakorewe zina muntu mu matora aheruka. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurandura amabi akorerwa abagore n'abakobwa muri Kivu ya ruguru muri Kongo nta gahengwe. Habaga gufatwa ku ngufu kandi akaba ari wikoreye ibintu byinshi cyane mu kwiruka, ni wa mugore wikoreye ibintu byinshi cyane, na wa mugore kandi bamugezeho kenshi akaba ari wikoreza ibintu byabo by'intambara. Minembwe yo aho muri Kongo nyene iratabarizwa n'ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi OCHA kugira yugururirwe amayira kuko abantu barenga ibihumbi 170 bataronka aho baca ngo bashikire ivyankenerwa vya minsi yose. Uko vyama ku minsi ya kabiri tubafitiye urunana. Iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Abategetsi ba Ukraine bavuga yuko leta y'ico gihugu yumvikanye na leta zunze ubumwe za Amerika ku ngingo nyamukuru z'amasezerano y'amahoro n'Uburusiya, ariko umukuru w'urwego rwa Ukraine rujejwe umutekano yavuze yuko ayo masezerano ategerezwa kubanza gusinywa n'abakuru b'ibihugu bibiri kandi yuko ariko aratunganya umubonano imbere yuko uku kwezi guhera. Amerika ivuga yuko hatewe intambwe mu biganiro vyabereye Geneve na Abu Dhabi, nubwo ibiro vy'umukuru wa Amerika Maison Blanche bivuga yuko hakiri bimwe bikomeye bikeneye gukorwako. Uburusiya avuga yuko bukirindiriye kubona iyo nteguro yasubiwemwo mu gihe iya mbere yari irimwo vyinshi mu vyo Uburusiya bushaka. Urunani mpuzamakungu rw'abashingwa manza n'amashirahamwe mpuzamakungu haranira uburenganzira bwa zina muntu basabye ku mugaragaro sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI gukora amatohoza ku mukuru wa Tanzania na leta yiwe ku vyaha bivugwa yuko vyakorewe zina muntu mu matora aheruka. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri ico gihugu agereranya yuko abantu barenga ibihumbi 2 bishwe, abandi amajana bagafatwa. Abasavye CPI gukora amatohoza bagiriza President Samia Suluhu Hassan n'abandi bategetsi bo muri leta yiwe bakomeye kuba bafise aho bahuriye n'iyicwa ry'abantu nibura amajana 5 b'abasivile mu myiyerekano yakurikiye amatora. Kundwi heze President Hassan yashinze umugwi wo gukora amatohoza inyuma yo kwagiriza abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe tegamiye leta gutera imidugararo. Ni inkuru yashinga inyoka dushikirizwa na Siriake Muhawe nayo. Gusaba ko haba amatohoza ku mabi yoba yarakozwe na leta ya Tanzania byasabwe icese ibiro by'umushikiza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC itariki 13 z'ukwezi kwa 11, ariko vyagiye habona uyu munsi. Urunani rw'amashirahamwe yaharanira agataya kazi na muntu harimo igisate kijejwe uburenganzira bwa muntu n'ishiramwe mpuzamakungu ry'abanyamategeko bagiriza President Samia Suluhu Hassan, abategetsi bakuru ba leta n'abajejwe umutekano kwica abantu mu kivunga no kwica mwibanga abarenga amajana 5. Icegeranyo c'impapuro 82 kandi kirerekana idonido y'ico ciseho nyangwa ry'agataya kazi na muntu bakuzaho kandi ribandanya mu kiringo c'imyaka 3 irenga, harimo kunyuruza, kwica rubozo hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane ku batavuga rumwe na leta. ICC ntiravuga nimba izokora amatohoza. Tanzania iremera iyo sentare. President Suluhu Hassan yatahukanye intsinzi ku majwi 97 kwijana mu matora abatavuga rumwe na leta bakomeye babujijwe kugiramwo uruhara. Imyiyerekano yakurikiye yatumye internet icika mu gihugu cose, hashingwa amasaha y'umukwabu, abantu amajana baricwa, abandi barahagarikwa. Indorezi z'amatora zo mu karere no mu makungu zavuze ko ayo matora atabaye aya demokrasi.
ICC rero sirako yavuga ni imfunyafunyo y'icongereza ya CPI. Uyu munsi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abagore n'abakobwa. Ushitse mu gihe ONU ivuga yuko abagore n'abakobwa babandanya kwicwa mu mabi atandukanye ku isi, kandi ko atakimenyetso ko ibintu biriko birahinduka mu nzira nziza. Mu mwaka uheze muri rusange hishwe abagore n'abakobwa 83,000 ku isi yose. Hamwe muhakarirwa n'amabi akorerwa abagore n'abakobwa ni mu bihugu birangwamwo intambara nka Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twavuganye na Liberata Buratwa wo mwishira hamwe Réseau des Femmes Ambassadrices Médiatrices pour la Paix ari Goma, atubwira uko vyifashe mu ntara ya Kivu ya ruguru. Urabiza ahantu hari intambara, buri munsi ni wa mugore na wa mukobwa bahohoterwa kubera abarwanyi bamukoze ngikoresho ry'intambara. None urabizi n'ubungubi intambara no bazashira. Ego iyo muvuze ko bamugira nk'igikoresho cy'intambara, tubwire ayo mabi bakorera abakobwa n'abagore ni nk'amabi ayahe? Habaga gufatwa ku ngufu, kandi akaba ari wikoreye ibintu byinshi cyane. Wa mugabo aramushoreye mu kwiruka, ni wa mugore wikoreye ibintu byinshi cyane. Na wa mugore kandi bamugezeho kenshi akaba wikoreza ibintu byabo by'intambara, ng'ibisafuriya byo kuja guteka ibiryo by'abarwanyi, imbunda nazo akazikorera, nangwa kandi bakamufata no ku ngufu. Ibyo byose ugasanga umugore n'umukobwa niyo bari guhohoterwa kubera intambara. Hari nk'ibitigiri canke imibare mufise y'abo muvuga muti mu kiringo runaka abagore bakorewe amabi canke abakobwa bangana gutya? Gukurikira iraporo ya MSF, ni umuryango w'abanganga batagira umupaka muri province muri Nord Kivu yose. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka hari abagore 740 bahohotewe, kandi aho ni muri Nord Kivu yose. Mu gace ka Sake gusa kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa kane 2,400. Ukareba yuko abagore bahohotewe cyane n'abakobwa. Iyo uvuze kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane, bivuze yuko aya mabi yarongerekanye cyane ugereranije no muri kahise canke yaragabanutse? Ntabwo novuga ngo yaragabanyutse, yarongerekanye kubera ukureba intambara yabayeho nyinshi. Urukumva ibyabaye muri Beni, urikumva ibyabaye hano iwacu kuri Goma, urikumva ibyabaye mu materitware. None se tukavuga yuko imibare yoba hasi, ahubwo imibare tiri kuja hejuru. Hanyuma Madame Liberata, nk'iyo hageze kwitura inzego zo kubatunganiriza ku mugore canke umukobwa bayakorewe ayo mabi, aho hoho murafise inzego mwitura, amategeko hari icyo bafasha? Ukuzi ubungubu intambara ndabwo yashira neza. Hari amategeko, abayobozi b'ubungubu bamaze gushiraho justice, ko nizera yuko amategeko yabo nayo igomba kubikurikirana. Bazi yuko umugore ari guhohoterwa, ariko icyo nashima nuko abagore bini wacu benshi batangiye kumva iyo yahohotewe yagiye mu murima aritura ku bitaro akaja kuvuga uko yahohotewe. Ariko ibyo mu mazu nibyo tutamenya cyane, ariko abagabo bari kuja barigisha, tukabona yuko hari bamwe batangiye kuba neza, batangiye kubyumva kandi bakabikurikirana. Reka tugume ngaho muri Kongo nyene, aho ishami rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA rikorera aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo risaba ifungurwa ry'amayira kugira ngo abanyamurenge bari mu karere ka Minembwe kari mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bashobore kuronka ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose. OCHA ivuga yuko ubu bisa n'ibidashoboka kugera mu duce tw'ubuvuzi twa Minembwe, Itombwe no mu yindi misozi miremire ihegereye. Igisirikare cy'u Burundi cemeza yuko arico cafunze amayira kugira ngo gikingire igisagara ca Uvira n'umupaka wa Burundi. Ni inkuru tubaza Jean-Claude Mwambutsa. Mwitangazo ry'intabaza yashyizahagaragara OCHA ivuga ko umuhanda Fizi Lusuku .0 Minembwe ufunzwe kuva mu kwezi kwa gatanu mu mugambi wo gukoma imbere imitwe y'abarwanyi iri mu aka gace. Iri tangazo rivuga ko amategeko akarishye yashyizweho n'igisirikare cy'u Burundi atuma abacuruzi badashobora gutambutsa ibicuruzwa ndetse n'inkunga ntishobore gutambuka.
OCHA ivuga ko abantu basaga 170 bafungiwe mu gace ka Minembwe ku buryo badashobora kubona ibyangombwa by'ibanze cyangwa na bike babonye bikabageraho bihenze cyane. Uyu muryango uvuga ko ikiro cy'isukari cyaguraga amakongomani 5,000 mu kwezi kwa mbere cyageze ku 30,000 mu kwezi kwa 10. Mu gihe nk'iki umufuka w'ibiro 25 w'ifu y'imyumbati wavuye ku 15,000 ugera ku 50,000. Uretse ibura ry'ibiribwa, OCHA isaba ko abakozi bo mu rwego rw'ubutabazi bakingirwa kubera umutekano muke ubugarije. Igisirikare cy'u Burundi cyemeye ko aricyo cyafunze aya mayira mu rwego rwo kurinda umujyi wa Uvira ndetse n'umupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gisaba abatuye aka gace ka Minembwe kwitandukanya n'abo cyita abanzi. Umuvugizi w'iki gisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yabwiye BBC gahuza imiryango ko abavuye mu Minembwe bakorana n'umwanzi badashobora gutambuka. Uburundi buri muri Kongo ku masezerano y'umutekano bwagiranye n'iki gihugu kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara iregwa gukorana n'umutwe wa M23 urwanya gisirikare ubutegetsi bwa Kongo. BBC gahuza imiryango tugeze ku isaha imwe hibura iminota hafi 19 mu Burundi no mu Rwanda. Mu kanya turakomereza mu Burundi. Nendabutse rero mu Burundi uyu munsi harangiye inama yari imaze iminsi 2 ihuza abaserukira urwaruka rwo mu bihugu by'ibiyaga binini kugira bige ku kibazo c'amahoro n'ubutungane mu bihugu vyabo, ariko urwaruka rwo mu Rwanda ntirwitavye. Iyo nama yari yatunganijwe n'ihuriro ry'inama z'abepiskopi mu Burundi, muri Kongo n'u Rwanda, yarangiye kimwe mu byo bumvikanye ari ugushinga urunani rw'abaharanira amahoro n'ubutungane muri iryo huriro. Inkuru tuyibaze Patrick Waso i Bujumbura. Muri iyo nama y'imisi 2 yari kwibera i Bujumbura ihuza abaserukira urwaruka n'abakenyezi bava mu bigo by'akarere k'ibiyaga binini, abitavye iyo nama basanze ko umuntu wese afise uruhara mu gutsimbataza ubutungane n'amahoro ahari. Abitavye iyo nama rero bavuga ko bahungukiye bitari bike. Natahuye yuko amahoro muri make arashoboka ahariho hose. Nungutse inyigisho zivuga ko ngomba kugenda gutangira kubana na abandi bari hafi yanje, gatangira kubana nabo neza kugira ngo bose bumve ko bafise amahoro kabisa. Urwaruka rwo mu Rwanda ntigwari rwaserukiwe muri iyo nama, ariko Ekereziya Katolika y'ico gihugu yari yaserukiwe. Patiri Theogene Yakaremye yaje ava muri ico gihugu avuga ko bibabaje kubona abategetsi bo mu bigo by'akarere k'ibiyaga binini bama mu kwinubana. Ayo mahuriro rero atuma abantu bamenyana bakizerana, none bakagenda baba n'intumwa ku bandi bati babandi muri kiriya gihugu. Burya ibyo batubwira ngo baratwanga ntago ari bose batwanga, urumva ko hari ikintu barimo kugenda bihindura mu mitwe yabo. Uwaserukiye abateguye iyo nama wewe arafite icyizere ko ivyo bafundise biza gushikira abayobozi ku rwego rw'ibihugu, kuko barafise uko bama bavuganye n'indongozi. Patiri Emile Ndayizeye arongoye igisata c'ubutungane n'amahoro mu nama y'abepiskopi bo mu Burundi. Rero turiko turakora tuzoye tubushikirize abo bepiskopi bacu n'abarafise ukuntu bahurira hamwe bakamenya babishikiriza izindi nzego zo hejuru zishinzwe gufata ingo muri ivyo bihugu kugira babikorereko. Ari naho tugira tuti akamo kacu ibyavuye muri inyigisho muri uyu minsi tumaranye bizoshika hejuru kandi bizoheza bikagira ico bishobora gufasha mu guhindura imigenderanire dufitanye muri bihugu ko ari bitatu ikaba myiza gusumba. Iyi nama yari kwibera mu Burundi yitabwe n'ugwaruka n'abakenyezi barenga 80 bava mu Burundi no muri Kongo Kinshasa. U Rwanda rwaserukiwe n'abapatiri 2 gusa. Imbere yo kubandanya tubanze tubasaba imbabazi ku nkuru twabashikirije ejo y'igikomangoma Specioza mu Kabayojo yasezewe ejo muri Kenya imbere yo kujanwa gushingurwa mu Rwanda. Twisigure ku byo twavuze kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya Ernest Rwamucyo, ntabwo yavuze yuko leta y'u Rwanda izofasha umuryango wa Mukabayojo mu bihe byose, ahubwo yavuze yuko igishimishije umuryango wa Mukabayojo n'abandi ari uko iki gikomangoma kigiye gushingurwa mu gihugu ciwe. Muri Nigeria habaye irindi nyuruzwa ry'abantu, ubuho bikaba vyabereye mu burengero bw'ico gihugu. Abantu 11 bivuga yuko banyurujwe mu gisagara ca Isapa mu ntara ya Kwara. Hafi yaho abantu 35 bari banyurujwe ku ndwi iheze. Umuntu umwe bivuga yuko yakomeretse mu gitero c'umugwi w'abagizi ba nabi
nibura 20 bamwe muri abo bakaba bari bafise ibigwanisho. Bamwe mu bafashwe ku ndwi heze bararekuwe ariko ntibizwi niba baratangiwe ingwate y'amafaranga nk'uko abari babanyuruje bari babisavye. Mwananya kumva BBC gahuza miryango ubu n'umwanya w'ikinamico urunana. Uburwayi bwa Honorine bwamenyekanye. Hagati aho ababyeyi bariya mu myiteguro y'ubukwe bwe. N'urunana. Ese kunseka Rufo? Yewe n'undi wese yaseka Nosia. Maze akanya ndeba ukuntu uhagaze hamwe utuje. Ntibaza ni se uri gusenga, uri kubonekerwa, nturi mu biki. Yewe sohotse numva umuhwito uzashisha w'itangazo sinaryumva neza. Yarengaga. Mbangumye hano rero mvuga ntaragaruka numve neza ibyari matangaza. Ubwo si risanzwe ry'inama y'inteko rusange? Kandi koko di uyu munsi ni uw'inama. Ese ubu kuki nari nabyibagiwe? Uyu munsi dufite inama y'inteko rusange. Ego ndetse na Gitifaraza kutuganiriza kuri systeme imibereho. Cyakora birakwiye pe. Uzi ko hari abantu bakiri mu gicuku utabaza uti systeme imibereho n'iki ngo bagusubize. Niyo mpamvu nashatse ko umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru nka Gitifu ko adusura kugira ngo abaturage bumve ko atari bimwe bya mudugudu Rufonsi na Parashoso Bushombi. Uzi ko mumeze nkatwe di? Buriya hari igihe tuva mu mahugurwa ku birebanye n'ubuzima tukaza tukababwira tuti ibi ni bikorwa gutyo. Abantu ntibabyumve. Bakanga pe. Ntidukoze inama. Cya kintu twavugaga kikavugwaho n'umuganga ukabona bose barabyemeye. Nimwe bavuga ngo nta muhanuzi wawe. Iyo wabona uri mudugudu cyangwa uri umujyanama mubana mu buzima bwa buri munsi ntibiyumvisha ko hari icyo wabarusha. Nyamara ntibamenye ko umuntu aba yitabiriye amahugurwa n'inama zitandukanye zivugirwamo ibintu by'ingirakamaro. Ahubwo se nyine ko njya mbona mukunda kugira ubutumwa mutambutsa mu nama ku birebana n'ubuzima. Munzize ntacyo mwaza kutuganiriza Nosia. Muri iyi munsi turi kuvuga cyane ku bikorwa bijyanye n'isuku. Ariko kuko twabivugaga mu kanya byaba byiza dutumiye umuganga akaza kubiganiriza abaturage. Anosia ndakumva rero uze kumutumira dore niwe uziranye n'abaganga benshi. Buriya ngewe rero hari yamenyana na muganga Devota amenya n'umugabo w'ishyaka na Tite nabo gusa. Ndaza kubikurikirana barebe uwo batwoherereza. Mama Karame wamfashije gukora umukoro. Yampaye ibintu by'icyongereza mwiga se urabona nabimenya mwana wa? Urabara kubibwira so ukabibwira ngewe? Umva Nosia tukuntu yikunda di. None se ngiye icyongereza ndakizi Nosia. Yewe hari ibintu bikomeye baduhaye ariko munije telefone nabireba kuri internet. Ubwo ntushaka kumarira amamega mwana wa? Umwana telefone yirebera ibyo ataza Nosia. Maze tugize amahirwe azi no kubyishakira none wowe uri kumwe ma telefone. Akiri caranga ureba ibyo ureba utarenza ahangaha. Abana ndabazi yo mubonye telefone muhita mwiruka mukajya kureba itamaye agaciro rwose. Urakoze mama. Waramutse mama? Waramutseho mwana wa? Amakuru ki? Amakuru ni meza, namwe se mumeze neza? Nukuri meze neza pe. Nta kibazo mfite ubu ndakeye ku mutima kandi ndishimye. Byagenze bite se ko numva wishimye cyane? Nishima se. Uje na so turanezerewe akanyamuneza ni kose kubera imyiteguro y'ubukwe bwawe. Ngahumva. Ubukwe se ninde wababwiye? None se numara kuzana umukwe tukamushima niki kizakurikiraho so kubashingira tukabahesha umugisha bakivyeyi? Oya mama waramemukiye rwose. Wowe nakongora akantu ndakubwira ngo nibanga. Twamaze kuvugana bamaze kubigeza kuri papa gute? Ariko se wumvaga nahisha so kokoreya? Ntabwo nari kumuhisha amakuru meza nkariya rwose. Amakuru yahise ko nari nakubwiye nti hari umuntu tuganira n'ibitungana nzamuzana mu rugo. Nari nakubwiye ngo ujye kubibwira papa ngo ndi gutegura ubukwe. Ese ufite ikihe kibazo Reya? Ufite ubwoba ko uwo mugabo atazakwemera kuko ari we mutitireri w'ivuriro? Icyo si cyo kibazo rega. Ikibazo ni ukumva mwatangiye gufata ibintu bikiri mu bitekerezo nk'aho byamaze kuba. Oya n'ubundi nta gisigaye. Burya ikigora ni ugutekereza ikintu naho ubundi wamaze kugitekereza no kugikora burya uwo wagikoze. Ni ukuri mama muri kundakaza pe. Ubwo se muravuga ngo utyo ngo byabaye nta gisigaye hari itariki nigeze mbaha. Kandi nguha
wahamagaye ngo uyimbwire urumva turi mu gihirahiro ntabwo tuzi ngo turitegura ku kihe kigero ako si ibi ni ibiki koko mwoka byaramo ikigero cy'iki se kandi nyine turashaka kumenya ni mu cyumweru gitaha tugire vuba vuba cyangwa haracyarimo nk'ukwezi twitegure twitonda mama nta kintu nzongera kukubwira kuri ibyo kuko warankoshereje rwose none se nutambwira ndi nyoko uzakibwira nde mwese nta kintu nzongera kubabwira nzabihorera n'ibicamo neza muzumva mbabwiye ngo mwitegure itariki n'iyi tuzaza oya reka kwigira gutyo reya hanyuma se nuza n'uwo mukwe w'umusirimu dutunguye tugakorwa n'isoni nibyo bizakubahisha wowe ego ko mana yanjye utica inonsiya nuko twishimiye ko migambi ugiye kumuha akarumuna cyangwa agashikite da ese ubwo nk'ibyo ngibyo warabimenye ute we niko mujyana warabimenye gute hariya ntuzi ko abajyanama b'ubuzima tugira sisiteme ikorana no kwa muganga itumenyesha amakuru y'abagore bose batwite bari mu mudugudu dukoreramo ubwo si iyo sisiteme yahise ikumenyesha ko nanjye ntwite we cyane rwose kugira ngo mpite ntangira kugukurikirana muri gahunda y'abagore batwite mu midugudu yanjye yego ko mana yanjye yewe ntaho tuzongera kwihisha rwose ibyacu byose biri ku gasozi umuntu ajya kwipimisha akava kwa muganga amakuru yamutanze kugera ku mujyanama w'ubuzima rero niko bimeze kandi bifasha ababyeyi cyane gusa sinabura kukubwira ko wantengushye nuriye gute se mujyana sinakurikije inama zose mwangiriye nkakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo byibuze migabanza agire imyaka 2 ibyo wabikoze neza n'amanota urayafite 100% nuriye ariko se byagenze bite uje kwipimisha inda igeze mu mezi 2 arenga kandi narakubwiye ko kenshi ukimara gukeka ko wasamye ugomba guhita wihutira ku kigo nderabuzima koko yewe nanjye sinzi pe ahubwo ihinda rwose itandukanye n'izabanje kuri migambi ntabwo nigeze ngira ibimenyetso bimeze nk'iby'iyingiyi ariko nyine byanze bikunze wararangaye nori kuko turavuga ngo ucyumva impinduka mu mubiri wawe uhitire kwa muganga kureba ikibazo ufite ukimara kubura imihango urumva uhitire kwa muganga rebe niba warasamye yewe sinabihakana nararangaye pe ariko nubwo natinzeho gakeya muganga Devota yambwiye ko ngomba kwipimisha nibura inshuro 8 zagiwe ngo kugira ngo abaganga bakurikiranire hafi ubuzima bwanjye n'ubwo umwana ntwite rwose uzihangana ubikore nk'uko yabikubwiye kuko iyo wipimisha neza niho ubonera inama ugahabwa inkingo ndetse n'ibinini bikongerera amaraso urumva bikanatuma umwana akurira mu nda neza wivunika mujyana rwose kuri migi naragerageje no kuri uyu nguyu ndumva nta kizambuza rwose gukurikiza inama z'abaganga n'abajyanama b'ubuzima hari undi ntarakosora nanjye ntabwo murangosora zana ndebe wapi ntabwo ari iki rwose mwari iki kibazo kirakomeye cyane nangabire cyamunaniye kandi ari umuhanga aha mwese rero muhaguruke mbereke icyo dukora ngaho rero mufatanye ibiganza nka gutya dushyushye amashyi n'imbaraga ngo 1 2 3 turahita tuyakomera rimwe twese ngo pa 1 2 3 muze amashyi gitumye tuyakoma no kugira ngo dushyuhe uragerageje nduti tukomye amashyi turashyuha ariko impamvu nyamukuru tuyakomye ni mu rwego rwo gushimirwa Senakeni bakoze iki kibazo nabahayemo umukoro mwese cyarabatsinze ukeretse Keni n'uwase nibo bonyine babashije kugikora reka twongere tubakomera amashyi niba ari byo kuko rubazo rwawe rukomeye cyane ariko se ubundi ko kiriya tutarakiga bo bakibwiwe n'iki ikibazo cyiza cyane ndutiye abajije reka tubaze umwe muri bo uko yakimenye mama w'uwase ni umujyanama w'ubuzima abazi ibintu byinshi wasanga ariwe wakimusubirije uwase niko byagenze mama wawe niwe wakigushubirije oya cyakora namutiye telefone njya kuri interinete nyishakiraho wagishakiye kuri interinete gute kuri interinete se haba amasomo twiga mwari usubiyeyo se Stefa ndabona bwanze kwira reka mbe nisubire hano hirya mu gasantere mbe nganira n'abandi bagabo reka iyo uretse se tukabanza tukavugana gato ko ngushaka Stefa ubwo se uranshakira ikira kubyibazaho cyane se nk'aho ari igitangaza kuba umugore yashaka umugabo oya si igitangaza ariko rwose reka nigendere butira ntageze mu gasantere oya tuvugane ubu utarashyiramo inzoga nibyo byiza
uragira ngo ejo uzanyihinduke ngo wabyemeye kubera inzoga ibiki nemera Nyiramari ntabyo nemera rwose uwambonye azaza binshinja imbona nkubone ngo iki ibiki se bagushinja ibyo ngibyo uvuga nyine ngomba kwemera uwo twabikoranye azaze aba ari unshinja yewe ahubwo se wakoze iki ko wikeka amabinga kandi bavuga ko uyikeka aba yarwaye ko nkubwiye ntihari akantu nshaka kukubaza ibyo bibazo byose ni iby'iki urumva buriya Stefano rwose bimaze kugurirwa i Nyarurembo nta kabi batangerekaho kereka kabaye ntari ubwo rero numvise umbwira ngo tuganire ntarasinda ngo kandi mbyemere nyine ndibaza ntese hari abantu baje kumbeshyira rwose ko nakoze amakosa runaka yewe aha ibyo rero ntaho bihuriye n'icyo ngushakira urashaka ko tubanza kujya mu cyumba se tukaganira ku mishinga y'iterambere ry'urugo rwacu ibyo se hari igihe tutabiganira Stefa ahubwo nyine nagira ngo ngusabe ubufasha ndashaka kugura telefone ya taci kugira ngo bijye binyorohera gutanga no kwakira raporo za koperative ibyo se hari ikibazo umugore wanjye mwiza uzabaza yigura noneho tureba ayo ufite nanjye nyine ngira w'inkongereraho mbese nawe witungire taci Bikira Mariya we Stefa ni wowe uhise wemera kuzampa amafaranga utabanje kumbwira ko nta mafaranga ufite cyangwa ndarota urota gute se oya turi kumwe rwose humura nuko umugabo mwiza nzabikora pe nuko ye erega n'ubundi nta mugore usobanutse nkawe wo gutunga agatoroshi ntiwumva se ahubwo iri rutaburara migi sibyo intandagara zirimo zarabyemera umwana wanjye rwose yari amaze kumenyera ko agomba kurya ibiryo birimo indagara zitaba ari indagara hakaba harimo iryogi none dore rwose Kareme n'igikoma ari igikoma kirimo amata ntacyo kibona none wowe uraririra amagi koko ni ukwihangana tukareba ko twava muri ubu bukene rwose bumeze nk'ufite umuterankunga ubuse ko wakwihangana njye nawe tuzi ibyo turimo ubu migi nawe wamubwira ngo yihangane akakumva si ngombwa ko bimubwira azashiduka agomba kwihangana ntubona ko yanze imyumbati ejo arabyuka inzara imubaga ayirye sha adasabye n'udushyimbo two kuyirisha ariko rero Imana yari ikwiye kudutabara pe uzi gukena ugakenera ibiryo byo kwihera umwana koko iri ni isomo rikomeye utapfa kwiga mu ishuri iryo ari ryo ryose wenda hari ubutaha nakwibeshya ngasubiramo amakosa nk'aya noneho uricuza kuba waransabye ukananywa tugasezerana mu mategeko Kareme ibyo byose ntacyo byari bitwaye iyo tutaza kwihanika ngo dukore ibintu rwose biturusha imbaraga nyine byaratuvunnye ariko byasaga neza Kareme abantu bose barabyishimiye hari uwigeze agira icyo atunenga barabyishimiye nyine bataha iwabo natwe dusigara dupfa nabi tudafite nayo kugurira umwana amata yo kunywa ariko nyine nubwo mu bukwe twakoresheje amafaranga menshi ariko n'uburwayi nabwo rwose bwadukozeho Kareme reba igihe cyose maze ndwaye ntacyo nkora nawe wagakoze ukirirwa undwaje nabyo biri mu byadukenesheje pe ahaha uburwayi se ahubwo dore burije agira vuba vuze tujye aho imihanda ihurira woge imiti ya mukecuru umukobwa ubwo ugiye kunserereza kandi nawe wari ufite ubwoba ariko nkakubwira tujye kwa muganga bakuvura ukananira none se wari ubihagazeho nuko ari wowe na nyogokuru mwabimpihatiraga njye urabizi ko bya byatsi rwose mwanywaga ntabyemeraga nuko wandushaga imbaraga nkakwiburira cyangwa sha wari uzi ko washyizemo ikindi cy'umutwe ntabyo narinzi nta n'ibyo nakekaga rwose gusa nyine njye nagenderaga ku nama z'umujyanama zivuga ngo niba wumva utameze neza mu mubiri ihutire kujya kwa muganga barebe ikibazo waba ufite nuko ino mutaroga cyane sha Kareme twebwe rero iwacu umva haba abarozi benshi cyane iyo urwaye wihutira ku bavuzi ba gakondo nyine mbere yo kujya kwa muganga usanzwe ibyo rwose n'aha ntibikihaba ahubwo se sheri Karame wamaze kubwira mama ko wasamye indi nda cyangwa nzabimwibwirire aya makuru Sonarine yiteguye kuyasangiza nyirabukwe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha turiko turarangiza kino kiganiro cacu ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse yuko urunani mpuzamakungu rw'abashingwa manza n'amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu basabye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI gukora amatohoza ku mukuru wa Tanzania na leta yiwe ku vyaha bivugwa yuko vyakorewe zina muntu mu matora aheruka
aya makuru yarahagarikiwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'amajwi twafashijwe na Russell Newlove nanje nari Prime de Kumagenge na Huta.